Nilapa ahan bada kan biba ahing bai shuryam thagali ani su bada singlup pum namak Yesu Krista giminda salam kacabni yam nungaire ngasi ginundang sida sa permaina Baptist Church KBC Church sida isur yuhai ngang nangai matam phange yam harawe kakipain pastor pu chunga ki pha tu kasi numin pastor pu hi khokhat ka hi uven khokhat bo hi lawa loi khat na yang ka hi khom uven Pathen nung sienin no hobunga hi masanga pen hi hovin kai na dinga hi kalunggel yang ka nei in ai wangin ka kai phat ka ne ka mu thei lo hin tunila a hi chitabang phat hoi phat pha hai Pathen tu sei na ding phat ka mu zalin hobung lam kai chunga diken bor ho chunga ahin pastor pa chunga ahin department yo se chunga ki pha tu ka sei na mahin yam nungai jari yam harawe kuki lon na ngang bada khara dum wa ba hora khre masanga wang sayang ka chen la ya wang e pawa hi ka sei thoji hin langola komla yang langol church sang ka sei thoji hi wangin ai mila hi kaman sa kha loji in Nepali hola atam lang kaman cha ji in pau hi kalasam panta hen sayanga kanu ne sei ji in pau yo se naman ta hen khoila naman sa ham ai ti na ka khoya kaman sam ke poi Nepal lang ka chi ji a hi yong hi mai the hin Nepal bo hilawa Arunachal fil hin Assam fil hin West Bengal fil hin Nepali hola hi Harvest Baptist Ministry noya hi mission lam kaya ko mahin Pathen lung senin ke hi 2010 a pen hi Nepali hola hi mele hola hi Pathen na ka tongin Pathen lung se jalin kai kahin ko thusim hi ka se nu mehin kei hi kamin hile Roman Tiwari hin kapen na mong he Saikul Mokokching ahin kompawa ka se le nom di hin kompaw he ke het mamain kompaw ke het jin e paw hi kala theibo hin ke hi Christian ke hi zowen kanu ka paten e no do win keo hi pasal sagi ke hi win numei khat pasal sagi ke hi win phailang hi ka u ho yang win mantipukri langol ahin Saikul lang hin gamdang ka uti na lahin ke hi insung ding a hi aneopen ke hin kapa hi Hindu thempu hin Saikul lang mi atam lang on ahead win Christian ke hi jin kanu ka pa te hon Christian nanga lo le ina hinom thei lo di he ti win ti zo wen kanu ka pa ten e no do ji win chen ding ka nei lo hin chen ding ka nei lo lai ta he khoi lai kom di tam ka ta chuti hin kho chit adugumba wa ba matam sida Imphal da hotel amada thabak suramme Nepali ki hi wangin gen the hat sana tam ta umji hin kalung yala he kagel ji hin ke hi ipidinga kukin sunga ka pen lowa kom in sunga ka pen lowa chitabang gen the ta ka ko hin kho ka gen the na umam ka tia question tam ta yo umji hin Pathen nung senin phaya hi hotel a hi kana tongin chizo win hin Saikul lang ka hung kileji phale gi na ding mun ke he ji lo hen khatwe hi pastor demne KBC mission worker khat yang hi khain 2003 a hi Christian ke hi zovin pastor demne soda hi Saikul ichayang a hi pastor apu khain kahin ko thusim seina dinga hi ahowena aga ichayang ai e govin chizovin main Saijang Sersa hi mo hobunga hi kin ani juvin tuni ka boy ahin aban le nahung thei dham next Sunday lang aban pha na eti a hi Saijang a hi ei solin Saijang a hi kachi a hi to head diken pu hi kapu yong ahin pawngam main ei puya Saijang a hi howino ka kai kain ko thusim ka sein Saijang a hi kain ko thusim ka sei pha na hi Chenna ding kane lawin kati pha na he
ตัวกอมนาทีคุบลุนดิมเงลโมอินสุงหอยเจนดินนั่นเองเลยบอยเกี่ยวนะอุมินลังพายาโฮเทลนาตรงอินลังเกี่ยวนะเจงินลังจุดที่ผ่านเลนนบอลนุ่มนบอลเทเอติอาโมอินาฮิเจนดิ่งไงกีนดิ่งไงเอพิววินจิโจวินเกฮี2004อาฮิโม December ahi mo ina ka company fai mai hotel ka chi ke na ka tongin hotel na ka tong lai ta he Reverend Lam Kholen Simte Damang Veng Churachandpura he Bible College sa bolin go hotel gina hotel na ka tong pha na he ar kyo Nepali ho he sei set hello wa emi hon phalo ase ham hello le phalo la nga yong kala lo hin na hotel kana tong nai jing carpet kana tong nai kanen de in service ki bol jin gina hotel ai service ka bol jin kanen de in Nepali hoi khan hin anam khan ji hin na zakhan nam ati ji hin na chichu kanam si ji as evet laham katis e ko win boy gol hang hin ko naman lai ta ipidinga hotel anana tong ham nanu na pa lo ham e tia hi e ho panin pa nai Pathen thu yong e sei pin e sei pa na ken ka sein he pa ke wang Christian ka hi ta hin Chenna ding ka nei lo ji in chilai hotel la na ka tonga family khana he Saijang muna he family khana he ka Chenna hin hati pa na e coin the first person in my life e koya Pathen thu hi lagao thu hi e hil pin ma to pastor khadong umin Reverend Saithang Dongel kuki nampi tauna yung lam kay apubukan. First, these are the two person who lead me physically, mentally, spiritually guidance able kauvin. Chita Reverend Lam Kholen hotel ahi e koyen Pathen tu e sapien Bible college na chinum le ken lampi ko hall piding support bangka bol zo lo dihin kyong sa private ahi Bible college ka bol ahin free na sim theina dinga ka ki ho pi dihin chizovin kaung kile en sayang ahe kanu ko ma ka sen ka pa ko ma he pa Pathen thu hi so na pet ka simnumin ka chinumet ka ti pha na he kyo wang family insung len ta yong ki hivin support hi ka bol zo lo de he tin pa na kho poi he no e pa ke ka gen thei ta he le yong sumle pai lo leng ka sim de ka ti chizo wa he Reverend Lam Kholen Bangalore ga ma he ei puyen Bangalore ga ma he Biren Baptist Bible College chahi BTH BD kasimin Bible kasim nahi free kasimin kumnga kasimin free kasimin siki chang ka pi lo hin Pathen thangba hen lang kan thai ta kasimin sabon chona yong kanei lo hin Bangalore Bible kasim lai ta he cookie worship service kiti Bangalore hin assistant pastor hi kaloi khat yong hin e ngai lo din e pao yong kehet pha na he e pao ka kiau pha na he na min e piam e pao wa he ka min hi lamgo mang he ka tien na ya so kaneu be se so lamgo mang boy e ko jibin mang boy hilawa mang ne e ti ba na la KWS worship service lam kan chuti e ko jin Pathenong senin cookie worship service on your offering able pg ubin Bangalore a he Nepali church song umin more offering able pi wa chuti ai gan thai ta he BTS first year gan thai ta he sikki chang ka mu lawa gan thai ta first year ka chain second year a he Pathenong senin lathum tabang chuti hi jin 4 month tabang he 4 month tabang he na ka tonga sumi kain kai mama earn ka bola kai mama he ka kiso na hin isa na support se tau bane kana na soibi support to biram de adu ishona chanbiraga ipa sai thang through the gi Kangkopi Independent Church atam lang hon ekithopi yung umsovin individual ho lam kalang ho Saikul langa gan thei ta hi third year kasim na hi khat ve e thot khain ele fine third year kasim nai tai hepa sei thang hi abei ta hin athi phat na hi gan thei ta kasimin final year yong chizovin BD kasim zo pha na hi college nei pan isen kum nga jen simin ima chayong na pi lo hin free na simin free education tu abang chi in lang Pathen na tongen lang arn na bol na ola hung kidin lang MTS na sim nule sim kidin 18
harvest is plenty laborer few ite tauna imana Pathen atong dia ai shol ta hen pa na hi kaung kilein Manipur Baptist Convention no ya hi 2010 na hi tua kanu lingboy katizin tu din mo na hi KBC Women Secretary hin kanu to loi khat yong a hi ven ya chu kanu in SAP pa na hi kachapa hi Bible asimin to mun umle tong khom them ati pa na hi MBC hon missionary dinga hi kangla tombi a hi missionary dinga chu lampi e hol pi ven chati lampi e hol pa na Manipur Baptist Convention no ya hi missionary ke hi kangla tombi a hi church planting ka padain Pathen nung senin hawin khat yong ka sa do ta ben amen tua hi around insagi ingup insagi tabang tahen kasele so thodi ta hen na na ta telap ta heba hoge 2010 na pet kana tong pha na hi Pathen nung senin 2012 fa hi hawin khat ka tun do ven 13 na 12 fa pet pastor ka panin 13 14 15 jan ka panin 16 jan ka panin hele chilai ta hi Pathenin 2010 na yung privilege khat ai pin Reverend Kampu Hoki Bible College sa yung oza dinga hi opportunity khat yung kamun Bible College sa oza pan na dinga yung Bible College song oza ka pan na hele Nepali ho la church planting ka bola Pathen nung senin Pathen chiti kana tongin 2014 na hi ji kanei ta hen ji kanei na yung pastor pu hi ke witness ai hin na mama sanga chu ke golwa ka bola hin witness dinga hi ko holin koi pen chu kaman ni tam ka ti pa na he midang hi kamulo pa na he pastor pu chu request ka bola he ka witness a to hin ke golwa ka bol zo wa he man golwa bol kin hin na ke yong ka to thei ta poi na ele Pathen nung senin chara jara ka family a ko muwa chara jar la he Pathen church planting ka bol ji ven Nepali ho la Pathen tu ka si ji en ele chlai kol pe yang la ayong Pathen tu ka si ji ven munti na hi Pathen tu ka chi ji ven Pathen nung senin adum ishwar gi thabak shuba hawre adum tawra ishwar na chanbi raga eigi tram se loirak khre adum matung sida eina opportunity amuka Harvest Baptist Ministry da opportunity phangba howe 2016 da ei thabak shuba hawra khre Harvest Baptist Ministry sida as a field coordinator of Northeast ta thabak shu nangai ishwar na matam piye amuka Northeast sida Harvest Baptist Ministry ga khut samnaraga amuka thabak shu bahawra kre ishwar na chanbi raga thabak shu raga last year sida ekhoi gi ministry se ayamba tu la he kisaile India gamhi BJP in mopo na ahin BJP thana lama opposite ven kyo ministry hi FCRA hi akata ven na akati dam without exist hi ta hen problem umji ahe to ai India gamai tamta NGO mission ho tamta akado ta ven foreigner pet hi fun sumhunglo na dinga hi tamta akata ven jija hi to ai Pathen phat sale kamin hi KBC ang kase ta hen KBC ahe tongkhom theina dinga hi Northeast India Ministry to Nepal Ministry ahe tongkhom nei dinga hi KBC ang apply ka bol ta hen Pathen phat sale KBC ang kana tong mai thein thiljau se Pathen thilgo na hin na ya chu hobungon jong tauna nei gel do pion lang petition yang kase ta hen tu masa hi council meeting di heti event council ayong council abolo ta hen meeting talo ta an Pathen phat sale after some days council a tawkit diwen ke dinga he hobung hon jong tauna nei gel do pion lang ke hi Pathen phat sale the next month date 7 le hi Nepal lang West Bengal lang Arunachal lang Assam lang hi ka ministry fila hi kachi di hin hobung hon tauna nei gel do pion lang Pathen nung senin Nepali la he chuti Pathen kana tongin mi tam ta he Pathen ho yong umin hobung tam ta ang kasa do na yong umin nangon jong ka ministry a tauna nei gel do pion lang keino yan natong ho hi support nei lo wa gen thei ta he anatong uvin chichu KBC ayong min kapiyong umin partnership atong khom na dinga hele chongthu Baptist Association ayong min kapido na umin Pathen phat sale kanatong te worker ho West Bengal Nepal natong ho dingan jong Northeast India natong ho hello le Nepal natong ho dingan jong
nangon tauna negel do pion lang kaki pain tunin la hi chitabang phan hoya hi pathen tu seding phat kamuin phayong tamta kala ta hin kain ko thusin ka sei na hi gen thei ha sana tam ji hin ahi ban ka sei le ka sei zo lo di hin to sayang komna te thusim hoyong ka sei le sawyong saudi ta hin ka gen thei lai ta hi to khuplun in sung teon cha tabang asianova gen thei ta hi mon ei boy piwin ai wangin pathen nung senin chuti pathen kana tong na he eki tho pi lo yong tam yong so ju win yam ba mi sing su la ye isor nai kaw mangam de yam harawe adu egi testimony se smukta thamjage egi awaba sing se hairadi yamna sanglakani sangsu sangna nganglakre in isor gi wahai oina nganglage Genesis chapter number 1 verse 26 27 ahin Bible sangkhat bo siming kate Genesis chapter number 1 verse 27 So God created man in his image in the image of God created him male and female created he them taute wang thoiraba seng thoiraba ipaishor nahapu thagali nahaki nungsi mapal na ngasigi numit sida asungumba privilege asungumba opportunity nahang na PB adugi namakta nahaku thagat chaba haraba phongdo ning jabani ipaishor nahaki sengkraba wahini ai pap chelaba na chai hak na ngange daba wahai leite nahaki thawai aseng bidai lamjing biu ina ngangba wahai se nahaki aning bana ngang nangai damakta nahaki thawai aseng badana ai lamjing biu aduga sigi Superman ki church ki members ngi wakhana na ngangbiraga nahak na kari khanganing bra karamai mahoi punchi da change oina ngai nahana semning bra nahak na ngangbi hoi sakoi prathana ni ahobadagi aroiba phau nahak ki thawai aseng bana lamjing bi haiduna kanbi ba ahing bai pai sor yesu christ gi minda haijabani amen ka topic hele why did God created you and me chi pathen thu selo masanga he anil tamangin la khan asa dihin evangelist anil tamang ma he kajinu aunu chapa ahen kajinu hi ma ding ani ti deham ani ahen na ekhoi ina anu pa anil lakpi raga sema sakti boyson Hello, Isobo yamna thagali siguma matama phaba ayunda kakthojaraga piba pastor unda sishona bor pibo isunu ai Manipuri gospel isai sakjage Papchilaba taibangi Kostapa tingduna taibang hakchang thado kiba Hey Prabhu Jisu Hey Prabhu
जीशु हे प्रभु जीशु हे प्रभु जीशु लखी भुनी प्रभु मालेन्दा मिवै बागी सक्तम लौदुना लखी भुनी प्रभु मालेन्दा मिवै बागी सक्तम लौदुना China kaya su kham bikini China kaya su kham bikini mi oi bai khoi bu kan bina ba mi oi bai khoi bu kan bina ba pap chila ba tai bangi Costa pam ting duna tai bang hak chang tha do ki bang Hey Prabhu Jisu Hey Prabhu Jisu Asiba bujoi tauduna Chakhe Prabhu di sargada Asiba bujoi tauduna Chakhe Prabhu di sargada Lakhini tai bangda amok tangda Akhini tai bangda amok tangda mi oi bai khoi bu kan binaba mi oi bai khoi bu kan binaba papchilaba tai bangi Costa pa tingduna tai bang hak chang tha do ki bang Hey Prabhu Jisu Hey Prabhu Jisu Hey Prabhu Jisu Hey Prabhu Jisu Tabi ang may ambisyon na for people Kipa amin Brother Anil Tamang Pathen na bohen lang Ishwar na bor pibo isunu Inano pa Anil se Yam apaba ngang ne Aina Saikul lungtinda Ishwar yu hai ngang bada isunu Ekoi Ishwar lotion ba family Anil era kre lungtin sida Program sem bakanda Isay sakpa sidum puraga chakpa na ina Ado mana sidum mating pangbi isay sakpa Yam harawe Ishwar na hamutat tan lamjing bibo isunu na haki ministry desu Isoy na loy na bibo isunu Aina Ishwar yu hai Ngange ba message Nasa ina haira kre Why did God created you? Ishwar na hak hak se Karigi sembi bano Patinin miheme Ipi dinga se mam Christian ke hi zowin Kanu ka pahon ay no Kan thay tahin ko kaman lai tahin Gina din kanay talo Chenna din kanay talo Krista su kisan le
อภัตตายกับเตียกลาตาเห็นนะปัทเทนเฮคริสตาเฮเกยหุยงปูกติอาเฮเกบีซีพาสเตอร์ขันินปัทเทนตัวเอเซียนคริสตาเฮก็สันตาเห็นดุร์กาปูจาไลตาเฮติกาอัฐานีอาเฮติกาทาบันุมิตุดะ2003 October date 8 ta ishor lo sin kare Krista kasan sa pha na he kanu ka pa ho ka maka sei tal ka sei lo pha na he ina he taw na ka manji in chlai tai ka u he chekon lang umahin kunu mamanga he hotel abol hen dukan yung abol ji in ka upa dukan ato pha le he bukane ji le ko bai man bu ne phale ken to kan ka tau ji ka upan observable ji dan hin hoki denga howin ka kai jin hoki veng phaya hoki veng ho yen nanau pa he howin a kai ji sei pi dan hin saikula paten ka hojen khulanga ko mahin ka u kha ni langola min pa na langola ka chi pha le hi ta howin hi langola ka kai ji en hele hoki veng ka kai ji ka le langola BBC Chersong ka kai ji en ka uten amu ahet pha noven injole ka lekha sim hi disturb bidem ka tia ka senum lo pa na he kan ka upan ni khan amu do en mahabaliya he kunu mamang lang he bukane lai ta hi tauna ka chitti ka bola tauna ka mala ta awe dan ni si awe dan observe wall ka mai abe na abe be a Christian hi ta mai tin koina sei piham ka ti ta sora per ka za ta na i banga mit ta hi ki mu kha lo jin tuni bang kama do ta hin observe ka bol tauna na mana ipina bola mai ei do en na chizovin henge ka ti ta hin pha nai ka upan ho tai ho sen ka u ho yo se ka ta hin Christian na nga le aphain na nga lo di le ina nom thei lo i ma cha namu lo di le ka sim yo se le khang ti pi lo i ma cha namu lo di ta ei tien gen thei ta hin ko ka man ta hin ai no do pha na saikul nga kong kile kong ta hin Chenna din ka nei talo ka le saikul muna ka gina omen superman la ga gina omen es mol nom Pastor John Sharma omen moina ka gina yo omji hin ele chalai lekha ai Pastor Chandra kiti yo omen moina ka gina yo omjin mon tina ka gina hi chiti hin ko kamana ko omen ipi ka bol itam khoya ka chen ipi ka ne dam ke het talo kho het lo wa ken ti ta hin ko kaman lai tai zan kha ni ka taw na khat yong a hin question yong a hin Pathen ipi dinga nei pen sa ham Nepalin sunga question is ipi dinga kukin sunga naga hoin sunga komho family ka pen lo ham why did you create me ti question su kalungela hum do chizovin kan the tain ko kaman ta gina ding ka le harvest ti ta na hin November la December la he gina ding kila phajo se mi na giyong ki phlam men ne yong ki phlam ji in chang pula ka gina yom chilaya ka en ka question ka bol Pathen kanuin ei sei kha omen ka to kha tu chena ka gel do Chenna ding kinai talo gina ding inai talo ja kanui nei sei hi ui cha tabang ipidinga sapar maina kang popila muntina na wa ano ma Chenna ding umlo tabanga in umlo tabanga ipida ui cha tabang na wa am ka gaw sap na hin ko in jo na sa zo lo ding Pathen na chen lo di nom ta na man thei lo di kei gaw sap na nanu athi ko na hi athi kon ding lai tai nang Pathen na hotan hau ta heu sa ni kei ka upa len pen hi tua hi 60 years wal ta hin kei Pathen go lai kanu yong ahan ta hin ya chu kanu nei sen 7 years 6 years sen noi na chep hi tis gaw sap na kas noi nei chap na chu gaw sap na ka pi tis chu tabang ai se na ka kayong ka kain iti sedam waman bagi khang bangam da bakanda dugumba wakhan se egi wakhana phaudo kre why adugi maram na ishwar gi wahaina haibadi shida haiba say so God created man in his own image in the image of God created him male and female created he them ishwar na miwoi be say pat mihemi let us make man in our own image Pathen say he mihemi elim tabang ei tabang shemu tetia Pathen thuna se
koi tabang hamet Pathen tabang Pathen thang ba om hen lang amen eo in limi pun hi thila lim yong he talo gam hin lim yong he talo sai lim yong he talo gul lim yong he talo Pathen in nang to kei lim he Pathen lim ilau amen we are the image of God we reflection we bear God image we are his likeness ईश्वर की शक्तम अदु एखोय ओइरक पने महा की शक्तम दु लौरक खरबने अदु की दमकता ईश्वर बुथागच इचिन नाउसिंग ईश्वर ना नंगबु एबु करी की सेमबी बनो why the first point God planned to create man ईश्वर ना मी ओइ बसे मिहेम सेम ना दिंगाई पथेरिन till agon tai God's plan how did God's plan Pathen in van le leshet asem tahin til yau si asem tahin asem yo loi sem ba matung sida asem jo pa na hi mihem sem na agon tahin planable tahin before the foundation of the world God's plan to create man mihem sem na dinga Pathen agon tahin mihem sem na agon lai tahi Pathen in til yau si asemi kama se asem tach by his word thua asem do tahin ai wang mihem asem hi athuang asem thein ai wanga thua jo sem talo amen mihem asem hi words asem talo mihem hi sem na dinga Pathen agon tahin chapter number 2 verse 7 and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life man become a living soul amen Pathen in mihem shem na dinga planable time plan taura kre planable time planable time Pathen iti na ni shem na mati panai leisa la ha mihem design leisa la mihem design look where koi daham meet where koi daham masaka face kai thambi gani kong kai thambi gani makung kai da thambi gani ईश्वर ना डिजाइन नी वही वैसे डिजाइन तो रखे डिजाइन के मैं तो रखे लेसेट अल्लाह मिहेम जो लेसेट आपे असेम ताइन डिजाइन अब होता है माँ लिम तबंगा है मिहेम डिजाइन अब होता है आमेन माँ गुम्बा से मी वही वैसे डिजाइन तो रखे लेबाग तगी शेम मतुंग सीधा ईश्वर की वायना है और वही बता चैप्टर नंबर 2 की 7 दा है breathe into his nostril the breath of life man became a living soul mi wai ba se ngang ba ngam dra bane pau thai lo la hen leishet Allah a mi hem he designable time designable jo pha na hi mi hem chu hing na hu chu a hai khum pha na hi mi hem pau te tai amen mi hem hi pau thai lo la leishet Allah mua ise me lo Pathen in planable, designable in. When he designed, it take time. Part look at him. When he create perfectly, uniquely. There is no another Adam. Adam tabang vanoya khalo. First person. Roman tabang vanoya lowahin na. God created Roman as a unique person, as a perfect person. Nang tabang ay tabang ivanoy umlawahin perfect time Pathen asemahin Pathen in planable in designable in leisure align designable in designable avet time it was good at this amen he decorated then man become a perfect person there is no any mistaken Pathen in mihem asem God never created you and me incidentally. We are not born incidentally. By his plan, he created you and me. Nang to kay hi asem he. Phat luda asem ahin. Asem ahin mistakeable lawahin. Perfecta hoy shela asem ahin. Kane wangin kohoy momong. So amen. Mien emu le no ne kol kalim hin namu le kol liman namu di na e pau ka tho wangin na
koli ma nei mu ki du vin na kei tabang hi umlot asida leroi ba mayang ma le ba ko adu ishor na mi oi ba sem ba se perfectly yam na bapung phana ishor na sembi bane amen ani subada mi oi ba se ishor na sem ba se God purpose. Why did he create you and me? He planned first, then he purpose. Ishor na mi oi ba sem na ngai purpose taw rakre kamai aji khat ane ji achu mi hemi asema hen question ka bol na hi ipidinga Nepali sunga ka penham ka Pathen ke do phana ke het lo Bible college ka chi in second year ka sim lai ta he Pathen te sei pain Pathen in aji chu ipidinga sema ei sei pin chizowa ke het do in chizowa kaung kilia kalungela ka geli oh Pathen in Nepali sunga ka peni Hindu in sunga ka peni aji khat chu ipia metile Nepali tamta ko hello la a ko thima Pathen hello a damuna zoding mi tamta men chila Nepali ho la a chi a Pathen tu sei a mohi Pathen a puina dinga he Pathen in esle ka bola hin amen aji chu chi he ji a aise ke hi ka pen hi Mokokching hen hobung len ta hen more than 100 houses tabang hen masanga yo tam hen Mokokching on support ai bol khawle Saijang on ai support khawle to kom na te insung ai support khawle to ai khoya din muna kom nam ke bi sha kana tong kha mai the hello le KRBC Komrem Baptist Church Association kana tong kha yong i mai the ke 2012 abo sayang a member kala hen masanga ju kala ha lo la hen masanga ju KRBC a kom kha hen ha ju Pathen ego ei thil gon dan he Nepali hola mayang hola ya khothim hola mele hola zat dangla na chia Pathen thu na se ya mitam ta hi Pathen ko na dingai na bol ngai etia Pathen ei ko do hen ishor bu thagat si eina ishor na chanbi raga ishor thabak su boi bise mapam khuding da chakpa haure Manipur ki state coordinator pairam me adumati na North East India ge amuka field coordinator pairam me Assam dane Arunachal dane West Bengal dane Nepal dane tongan mafam da challaga ishor ki thabak suba phange kana gi mapal rai di Pathen jala ka sin amen koi panpi na ham da Pathen ko na ka sin men ka gen thei la ka gel jo ipidinga Nepali song ka pena lungel chu tam ta to hasana genteina nelo chaga tabang hin ko kaman ta hin kanu in ho tai ho senin nein ko a inyong na sa zo lo de ti khain ai bang Pathen aji khada nei chu nang in Nepali hona chi ding nang kaman cha de hin nang e bilap ka bol he te Pathen ei ko do hin Pathen lung senin 2016 15 na he chara jara gam ka cho in inyong ka sa in min hoi ta sa lo wang building neu chakat hile yang ka sa in Pathen thang mau men lang koin apan pem de Pathen pan pi na how did God use sap gam ho mi ho aman cha Pathen ei pan pi amen Pathen hi nang to kai asema hen why did God create you and me ipitinga mi hem hi Pathen asema question yung kha hen kaneu laya class 6 sam 7 ka kai laya hi kaloi khat kom hoin ei se in kom pawa hi bai til khat ka donom hi nei tin e pi ham ga tin nang hi zongi na sem kha ham guli na sem pi ham sai pi na sem piam ti tu na Pathen yong sai pi yong a hin gul yong a hin zong yong hin koi pen nang hi na sem ma te ei do kha se na ding kanei talo se na ding kanei lo pha na hi kaloi pa ko makase nang la ka til Yesu nei se me ti itia se ma de lei se ala ase me ti so nang la ipia la se ma de le ka het talo apana ka kaloi pa ko masen khongain ka ina ka chi din ka nu ko makado din ka pa ko makada ka se din chi pha nai answer ka pi de ka tin ina ka chin pasal sagi te ka hiven numei khat bo hen ka nu hi ki pa sa ana kichana na ka tongak kanu ko makadoin heno kapa ko makadoin hau tai hau se din ipiam ipsem na pan
hepa coin eisem mamatila chin chidoi nei ti sa ahilo question ei ipin nei bol hamai kar pa ko makadol chiti esen heno nei sei pi tei tei ka chin heno in thusim khat ei sei pi en nepali nyo het mei the na anilo ei pau hen hin na pa ne kan nun thusim khat ka sei pi de he tin hele kan nun e sei pan kyo nepali ho hin na ku kyo sang hoi sel asem hen kom ho sang ai tin sana asem he tin hoi sel asem he tin sana asem pha na he asem pan ta he tin asem pha na designer ball ta no hoi sel asem pha na he apat eo patheni akau ta he tin o sana tile pau ta lot khoya sana pau dam na abana he patheni asumang e ti sa kyo ne pali ho ti didan na masanga kol pathen ti didan asumang e ti abana he dangka sem dance dangka sema he gan thei ta sem ne ti asem chai pha na akau ta he ti akau pha na he o dangka ti le paulo a paulo phan lu hang be se ta the patheni tua wang ka semin pau talo tuai ka sumang di tan to la sa ka sem de hen a paule a pen a paulo le ka changa ko om di ta ti a la sa he yo nepali ho sem hi a che to buda sem da na hen ani lamang hoi ta hen hin a che to buda sem dan a che to buda sem nam se wal dan a sem lep adum kairak pa ko bap tai ko iti se dai pawa he asemin pura kaiba amuka semba kaiba wana ache ga butu se pura mix tora semba uloi re hai alas asem chai pha na he nam se be sen apau de ham kata sen he ti dan pathen akau tai ti o ache vut ati pala hoi ati dan apau tai ti kanuin ache vut de hiam chun bol ni tin kanuin na bol kha om ahan hol diken lam kai na bol kha om chapang la ya chen ka bol na ka bol pha nai kanamin ache nam thoin ha bol ni tin kanuin ha ka bol pha na kanam le ache nam ta pha nai berin le set ni hiam ache ni hiam tin ache e ka ti ta pha na next time a school ka chi pha nai loi pa competition ka bol ta che thisim ju ka sei tan ka pat tan asai na he nang a che ne hiam le set nem chen bol ka tela ka bol sale ha bol anam le a che nam a che ne hiam vut ne hiam ka tela a che ka hi e thi pathenin ipidinga siam nang to ke pathen lopina phona dinga asiam hin amen Pathen azikhat zu epi dinga miem asema matile pathen lopinat phone na dinga hin ya zo pathen lopina I phone do uham itin ko imanuam iti neuam iti wawam pathenin lu apin mini muna dinga hen aphayo amuin aphaloyong amuin ya zo namin pathen thangwa ham pathen lopina phone do ham ka sei no mahin kamin yong pathen lopina apon do ham mi nyong apon ngai cho na aphayo aphawe da pathen lopina na phon ngai cho na amen pathen lopina phon do ngai mi nyong khodomen ipi bolo aphai bolo ham phalo ibolo ham gengomen phalo langa iwa lo ham phatta bana khongna phatta bala mida pubra khutuna aphaba thabak subra machin le aphaba ngangbra ishwar gi mati magun phongdok prai na hangning bane God create your hand so uniquely God create your leg so uniquely perfectly kari so idana semba ishwarna adu eredi ishwar gi matik magun phongdok prai na hangning ishwarna nang buibu semba se ache da semba natte butta semba sunate ishwarna nang buibu semba se magi limadu pithok pane amen adu erdi magi lim adu ekona pairadi kama hingani iti hindiwam iti ne diwam iti va diwam
Pathen lopina ipon do uham kasi no mahin. Pathen in mihem he. Plan abol in number 1, number 2 God's purpose. Purpose abol iti abolam pathen lopina pon na dinga chu pathen in ajikat aneja asemahin. Iti lopina ipon do uham. Pathen la isa uwa pathen lopina ipon do uven. Mai cham ipi uwa Thanksgiving ipi uwa tithes ipi uwa pathen lopina ipon do uven. Bible isimuwa pathen lopina ipon do uven. Tauna imaniwa pathen lopina ipon do uven. Pathen tu kasein pathen tu izaji uven pathen lopina ipon do. So na tuni ken pathen tu kasein. Kay pathen tu say na dinga tauna naman ka uam. Ka message dinga. Na pasar pa dinga Sunday hawin kakai din pathen jingka kakai din ila kakai din. Pathen tu apet ipinahil numam na tao ka uam. Pastor dinga pathen tu say o dinga tauna naman ka uam. Iti pathen lopina ipon do. Tauna manjia pathen lopina ipon do thayuven. Bible isim jiwa pathen lopina ipon do thayuven. Pathen tu ngai jiwa pathen lopina ipon do thayuven. Tam minen na. Hat kala lo dit tain. How do we glorify God? By worshiping God, by singing, by praising, by adoring, by honoring God, by giving respect, by fearing God, by giving tithes, by loving God, by fulfilling God's dream. Last, to do God's will. Pathen mihem masemi plan anain, purpose anain, alas ay to live in His will. Magi aning ba tau nangay damagta isor na hakpu na hakpu sembi bane. Adu magi aning ba se karira. What is God's will? God's will is to fulfill God's dream. God's dream si ipia metile mission word. Mission word si pathen thilgo na hin. Pathen thilgo anso mission work ahin. How can we fulfill? By sending missionary, by supporting them, by praying for them, we can do God's will. Pathen isori aning ba kamay tawang amgani. Mission work thabok suraga. Kamay mission work thabok sugani koy na. Missionary tharaga, mokoy bu support tawraga. Isori wahay sandok lagani. Evangelist ka Anil na Nepali marak chakani preaching taurakani thawai khom lakani ishwar da purakani adum na ishwar gi matik magun phongdok pangame eina yamna sanglaroi ge si message sang mane lari haiba mi amana mission gi work ki maram da haiba male scholar amana mana haiba se karira haiba se how can we do God's will? Mission work se kamay tau gani haiba se church ki matang da mana kara mari amalai be mission gi maram da mana haye kari hai brai bidi. A revival church is a crying church. A crying church is a powerful church. A powerful church is a sending church. A sending church is a giving church. A giving church is a missionary church. Such church is called living church hai bine. Adu ready. Ekoina mission work kamay tawra. Ishwar gi thabak subasing support tawraga. Missionary tharaga church adu say missionary church oi bataye hai bise ishwar gi aning bane. Aduga ishwar na pamjabadi thawai mang krabadu ishwar na punangai ishwar na loina pambam loina target say winning soul say ishwar na pamjaba adune aduidamakta ekoi hotna si Isora nang bu ibu semba se nang to ke hi pathen asemi aji aneji a pathen asemahin plana ne ya thilgon ta hi pathen asemahin hoi shela semen ha so pathenin ace ewa isem hi mal lungdong ta hi hinna dinga magi aning bada hingna ngai damakta isora sembane adu eredi ngasi ekhoina isori aning ba tawduna leribra isori matik magun phungdok tuna leribra mana sembi ba maram du khangbra Kamay sembi bara kari gi maram sembi bara bise na hak na hak na khang laga ishor gi matik magun phongdok ke dabne haininge ishor na ekoi bor pi boy suno
isuri wahai ngang bada pathen thu je isei na hui seikil seiwal le pathen nei dam ai pian lang ki sei kha na sang kha chang ni le pathen ni phathei bo ta hen amen